bringing energy I've never felt before. Some kind of chemical. Sinjuri, mill-Awmana, mill-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat! Akkumpanjat fl-imkien mal-Maja tiegħu, Michel Muscata! Maltin u għawċin! Grazzi tal-irġajtu kontu miħaj! U rejna bħala pajis illi dak illi jaqadna huwa ferm ikbar milli dak li jifridna. Ħataħanquli. U rejna illi dak li jaqadna huwa ferm akbar minn dak li jifridna u li dan il-pajjiż mhux firda jrid iżda għaqda. Nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi talli għall-10 darba wara l-oħra tajtu l-fiduċja lil dan il-moviment. Flimkien ktibna l-istorja ta' dan il-pajjiż, ma kien hawn qatt l-ebda partit, l-ebda moviment illi kiseb dak li ksibna flimkien il-biera. Iżda, irrid nammetti magħkom li kelli żball. Kelli żball għax iktar kmien illum war nofsinhar qed illi irbaħna bl-istess maġġoranza tal-elezzjoni ġenerali. Kelli żball, irbaħna ferm aktar minn hekk. Flimkien ksibna sa issa iktar minn 55% tal-voti. U sa issa maġġoranza ta' 48,000 vot. Dan kollu għamilnieh bis-saħħa tal-għaqda li żrajna. L-għaqda li trid tibqa' il-punt ċentrali ta' dan il-moviment. Dal-moviment mhux persuna waħda, mhux Joseph Muscat, dan il-moviment huwa aħna il-koll.
U dan ir-riżultat l-ikbar wieħed fl-istorja tal-pajjiż jitfalna peace ferm akbar fuqna. Jien xogħli minn għada fil-ħodu stess ħajkulli nara li jien il-ministri, il-segretarji parlamentari, il-membri parlamentari inkunu kollha saqajna mal-art, ma tikbrilniex rasna. Irridu nibqaw tan-nies u man-nies. U dan huwa il-moment fejn forsi ħaddieħor jaħseb illi ħanibdew naraw n-nies dubbin jew ma nagħtux każ. Huwa il-moment li nagħmel appell għall-għaqda nazzjonali fost kulħadd. Jien napprezza dak li għamiltu intom il-bieraħ ma' dan il-moviment u anka miej ma' Michelle ma' uliedi personalment magħna. Din hija xi ħaġa li aħna ħanozzu f'qalbna għal ħajjitna kollha. Imma biex nagħmlu hekk nitlobkom issa l-mument illi noħorġu idejna għal ħaddieħor mill-ġdid. Dan huwa l-moviment mhux tal-firda, dan huwa l-moviment tal-għaqda. Huwa l-moment li l-poplu Malti wawċi wkoll qal li ma jridx min jmur barra minn pajjiżna u jipprova jaħdem kontra pajjiżna. U għalhekk nawgura minn qalbi lill-4 membri parlamentari lill-4 membri parlamentari tal-Parlament Ewropew li ħajkunu eletti fisem il-Partit Laburista, ħidma sfiqa mal-ewwel favur Malta u favur l-Ewropa. Iżda nixtieqkom tismawni. L-appell tiegħi imur ukoll għaż-żewġ membri parlamentari li ħajkunu eletti fisem il-Partit Nazzjonalista. Le, dawk Maltin bħalna. U issa l-moment li naqilbu l-folja. U jien minn hawnhekk ngħidilhom li ż-żewġ membri parlamentari li ħajkunu eletti mal-Partit Nazzjonalista, aħna lesti naħdmu magħkom, kunu lesti taħdmu magħna intom ukoll. U għalhekk bib tiegħi ejja nifirħu, ejja nieħdu pjaċir. Ejja nieħdu pjaċir mhux billi nħarsu bl-ikra li ħaddieħor, imma billi niftħu idejna għal ħaddieħor bid-bissima immorru għax-xogħol għada, nuru kemm dan il-pajjiż hu sabiħ, kemm dan il-pajjiż wasal, kemm dan il-pajjiż qatt irid jasal. U lil kull min jarana nfakruh illi aħna dejjem Malta f'qalbna.
walk in and out your life. I'd trade a couple hundred just to get some time back, that's right. Cause for you and me, I got no alibi, you feel like home. Oh, so if you're asking me, saying, oh, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it in my bones. I feel it in my bones. Yeah, and I know it cuts deep down through your chest and through your soul. That's how you know. That's how I know. I feel it in my bones. I feel it in my bones. I feel it in my bones. Oh, that's how you know. That's how I know. I feel it in my bones. And now go. We're coming forward. Bounce to me, bounce.